Esas vakalar haqda tarif etmege hazırmız. Studiyada men Lenuza Bursiyetova çalışam. Hayırlı akşamlar. Kırım barı için temel. O zaman bu butunley anlaşılmagan bir şey edi. 1991 sene yanvar 20 günü olup geçken referendum Sovet Birliği'nin tarihinde birinci ve sonki umumhalk referendumu oldu. Kırım'da Cumhuriyet günü kaydetili. Ne gaz, ne de infrastruktura. Her kunumuz soba yakılığından başlana. Sivilizasiya endi yolga çıktı. Canımız için hoş müzika. Yangi yılda Kırım Tatar Akademik Muzikalı Drama Teatrının birinci gala konserti geçti. Kırım'da Cumhuriyet günü kaydetili. Bu Kırım'ın yangi tarihinde en mühim sanlardan biridir. Adetince Kırımlılarının Cumhuriyet yolbaşçısı Sergey Aksyonov hayırladı. O kaydetti ki 1991 senenin yanvar ayında geçirilgen referendum 2014 sene Mart ayının referendumuna birinci adım oldu. Birincisinin neticesinde SSSR terkibinde Kırım muhtariyeti yaratıldı. İkincisinden soň ise Kırım Rusiyaның birleşti. Pek mühim ki, muhtari status olğanı sayesinde Kırım Rusiyaның birleşuvi hukuki noktayı nazardan kusursuz geçti. Bu delil Rusiyalı Yarımada'nın halkara tanıluvunda öz rolünü da oynar. Bu mutlaka olacağında eminim. Kırımlılarını bayramnen hayırlayım. Yaxşı çalışkanınız ve vatanperverliginiz için sağ olunuz. Herkesge sağlık, aman esenlik, yaşayış planlarınız omurga keçirilmesini ve yanı muvaffakiyetler dileyim. Cumhuriyet gününün Kırımlılarını hem de Kırım Devlet Şurasının reisi Vladimir Konstantinov hayırladı. Bugün Rusya Federasyasının subyekti yavaş-yavaş inkişaf etti. Miqyaslı infrastruktur proyektler amelge keçirildi. İstisal kuvvet artırıla. Sanayi ve koy hocalık müesseseleri muvaffakiyet ile çalışa. Kırım Cumhuriyeti devlet hakimiyetinin organları adamlarının yaşayış seviyesini yükseltmege tırışalır. İş adamlarına kol tuta. Yaxşı invest iklim şekillenmesine ve turistik rekreasyon imkanlar pekitilmesine büyük dikkat ayırıla. Tamam 1991 senenin yanvar ayında Kırım tarihinde hem ahlaki hem yuridik temel için 2014 senenin barı için adım atıldı. Yanvarın 20. günü Cumhuriyet günü olarak tayinlendi. O seneleri yüz bergen vakayalarının iştirakçıları retrospektiv sıranı gayrıdan tıklediler. Devamlı ve meşakkatlı yol onun uzunluğu yarım asırdan ziyade 1954 sene SSSR Yukarı Şurasının anayasada yazılganına karşı olarak Kırım velayetini Ukrayna Sovet Sosyalistik Cumhuriyetine beri 1991 sene Kırım Sovet Birliği dağılgan zaman öz yolunu belgilemege hakkını kazana. O zaman bu butunley anlaşılmagan bir şey edi. 1991 sene yanvar 20 günü olup geçken referendum Sovet Birliği'nin tarihinde birinci ve sonki umumhalk referendumu oldu. O vakit eali öz takdiri haqda karar aldı. Unikal referendum Kırım barı için temel yarattı. O zaman statusunu belgilep Kırımlılar gelecekке uzun kopur taşlaganlarını hatta özleri bilmediler. Teşebbüsçilerden biri Sergey Efimov oldu. Son o Kırım ve Ukrayna parlamentlerinin karşılıklığı boyunca iş gruppasının yolbaşçısı oldu. Alternatif şekilde yerli mebuslarının reybirovu ve halk kurultayları hakkında düşündüler. Kiev'nin radikal keyfi operatif şekilde karar almağa talep etti. Ukrayn milli gayrıdan tıklanılıvı dep adlandırgan jeryanga nasıl bakmakını anlamak gerek edi. O vakit endi tiller hakkında kanun kabul etilgen edi ve o tehlike haqda haber etti. Zamandaşlar aytkanlarına göre Ukrayna'nın birinci prezidenti Leonid Kravchuk çeşit usullarının vakitini sosmağa tırıştı. Referendumdan son Ukrayna prezidentlik institutunu alıp taşladı. Anayasanı yok etti ve daha biraz vakittan son kanun çıkarıcı teşebbüsler kesildi. Tarihinin o devri hakkında Alexander Farmanchuk Kırımskaya Vlast adlı tarihi kitabında çok yazdı. Kırım Cemaat Palatasının reisi siyasetçinas referendumunu inet eşigine yip geçirip olmasının kıyaslay. Kırım topluluğu er vakit bu gayenin tolu edi. Bu meselenin oğraştık. Kaytuv delili mümkün olmağancı. Biz gerçekten de kete yatkan trenin sonki vagonuna sekirip kırdık. Çünkü yılının sonuna Sovet Birliği dağıtıldı. Eğer böyle karar alınmagan olsa Kırım'da bir Pridnestrovye, Abxaziya, Cenubi Osetiya olabiliydi. O vakalarının kalkası olarak növbeteki maydan teşkil etili. Neticede Kırımlılar 2014 sene teşebbüsünü öz ellerine alalar. Prezident Kiev rezidensiyasından kaça radikallar Kırım'a dostluk trenini yollamağa söz bereler.
Наша землю. Bizim toprağımızga 14. sene büyük jen keldi. Bunu anlamak gerek. Tek bizim doğru hareketlerimiz. Episi kırımlarının tırışuvları ile biz 91. sene referendumunun neticelerini tekrarladık. Aslında ise o referendum olmasaydı KSSR gayrıdan yaratılığı boyunca karar da olmasaydı. 14. sene ne olabilgeni de büyük sualdır. 2014 senenin bari referendumunun kanuni olması endi butun dünya için kızıl çul gibi. Garbının açuvu Rusiyaga karşı katı sanksiyalar siyaseti ve netice olarak mürekkep diplomatik işi. Bular netice oldu. Referendum 14. 14. senenin referendumu bütün dünya yüksek tarihi emiyet taşıyor. Biz bugün aytamız ki, halkara seviyede bir görüşüvler Rusya ve Amerika Koşma Ştatları, Rusya ve NATO teşkilatı arasında müzakereler Kırım'ını ortaga koyalar. O vakit Ukrayna o kadar oyunga berildi ki Kırım öz yolunu özü seçkenini tasdiklagan vesikalar akta unuttu galiba. Kuchnin meseleni çizmeknin çaresi olmaganını anlaganda aynecilik etmege tırıştılar ama endi geç oldu. Tekrar Reyberov'nun tarafdarları endi çoktan siyasi kuchsizligini tanıdılar. Kırım mevzusu ise şimdi Kiev ile tek içki ayın oyunlar için kullanıla. Birinci referendum 31 yaşında. Kreml'de Kırım meselesini ise defalarca kapalı dep adladılar. Ayşe Shulakova, Taras Brezitski, Ramazan Alivapov, Millet için. Подъездler ve eski dam tamir etilüvü, kommunal hizmetlerinin tarifleri yanından bakıla. Cumhuriyet yolbaşçısı Sergey Aksionov'nin keçirilecek müşavirege bir haftadan az vakit kaldı. Memurlarının birge keriç sakinlerini rahatsızlagan meselelerini Davut Çakhalov öğrendi. Ворошилов sokağındaki bu ev keçken asırının 80. seneleri kurulgan edi. Vakit keçken sayın standart meseleler peyda oldu. Bu tamir etilüvde muhtaç podyezdler ve dam. Людмила Вахрушева çok katlı ev kurulgandan berli mında yaşa. Özü 20 yıl jekte çalıştı ve meselelerini çözmek mümkün. En esası olarını vakitinde seslendirmek gerek degen fikirde. Mağazlarımız aqa men 4. katta yaşayım bizde damdan su akmay podyezdlerini yakında tamir ettiler belki nevbet buyuktır. Toplaşıp olganda bir şirketini seçkende biz JEK'ni sayladık çünkü olar mesuliyetli. Başkalarını ise barqıdır. Bir saniye men sesli bağa keçeyim sakinler eşitsinler siz keriş filialının müdiri olasız mı? Kemer sualler tamam şu yerde çizili. Kompleks yanaşuvni talap etken meselelerini memurlar kontrolge alalar. Şimdi vada Krima müessesesi için malumatını umumiyleştiremiz. Şikayetler de var. Borular teşilgen vakit suf mağazlarda akıp anda toplana. Былтыр 2 podiyez tamir etilgen edi. Bu sene idare etici şirket yakın vakitte 22. senenin grafikini tizmek gerek. Suvorova sokağındaki 3. ve 5. sanlı evlerinin sakinleri çöplük baklarını yanı yerge köçürmege rica ettiler. Büyük çöplük maşinaları tar yoldan katnaganları sebebinden lük parçalana. Kanalizasyon borularını da deniştirmek gerek. Aslında idare etici şirketke hiçbir sual yok. Olar evveller akkan dam tolusının deniştirilgeninden memnunlar. Umumen alganda sakinler idare etici şirketinin hizmetleri gösterilmesinin memnunlar. Kemer evlerde sakinler ve idare etici arasında bağ yakşı tizilgen, diğerlerinde bunu yapmağa tırışalar. Divarlarda çatlaklar, çöplük vakitinde çıkarılmay, kvartiralarının içi dım. Sakinlerinin meseleleri Kırım'ın kuruculuk ve mimarlık naziri Karlen Petrosyan o günde seslendirildi. Biraz menfi vaziyet. İdare etici şirket mesken evinin doğru kullanılmağına aittir. Biz de 17 evni aylanıp çıkmağa planlaştıramız. Umumi manzaranı tizecekmiz. Adamlar faal iştirak eteler, sağ olsunlar. Subet eteler, episi meselelerini belgileyler. Olarga yardım etmege tırışacağımız. Keriçte mesken evlerini aylanıp çıkkan son memurlar hesabatlarını hazırlayacaklar. Olarını yanvarın 26. günü Sergey Aksionov ile geçirilgen müşavirede seslendirecekler. Davut Çakhalov ve Akim Bekirov, Millet için Keriç. Ne gaz, ne de infrastruktura. Sak rayonunun Nizinne koyunda cemaat nakliyatı için durak ve zimanavi bala meydançığı yok. 4 yıldan beri yerli sakinler yardım sorap çeşit idarelerge müracaat eteler. Memuriyet ne vakit olarının meselelerini çözeceği hakkında muhbirlerimiz bile. Каждый день начинается. Kunumuz soba yakılığından başlana. Komur, odun ve tutun kokusu kun boyle. Zarima Hanım İbrahimovanың evinde 5 adam yaşay. Odar soba yakıp isinneler. Bu sobanı temizleyim, akayım işke ketem. Bu hepsi mağa kalam. Ballarını mektepke ozgaram ve bütün kun odun komur yakam. Adamlar tek bir sernik çertip sıcakta oturalar ama bizde gaz yok ve bu taraftan pek ağır. Nizinne koyunda 300'ge yakın adam yaşay. Evlerinin ekseriyetinde soba
ба яқыла. Бунсыз ерлілер яшашларны тасаввур етіп оламайлар. Электрик котеллар да бар, ама олар вақыт ярдым етмейлер. Электрика тосат сөне, буда алышықлы ал. Газ кечірілсе меселе чезілер еді. Ерлі сәкінлер чоқ елар девамында буақта айталар ве язалар. Кой шурасына Сақ районның мемуриетіне Қырымның яқарлық ве энергетика назирлігіне мұражат еттілер. Біз 2017 сенеден берлі эпос идарелерге мұражат еттік, ама бізге тек бош жеваплар қайтарыла. Газдан ғайры ерлерінің дигер меселлері де бар, койде кереклі инфраструктура жоқ. Мисал оларақ мұна бұ бала мейданы, оны сәкелер оз параларына құрдылар. Кой шурасы тек салынжақларны ве турниклерні кетірді. Ерлерді рувненде койлулер өзлері оғыраштылар. Бүгін ісе мейданчы қазай алдам, койде жемат нақлиятның дұрағы да жоқ. Мұна бұ тарлада бізім талебелеріміз мектеп автобусыны беклейлер. Бұ ерде бір шей жоқ, бақыңыз. Яғмур, қар, геже күндіз бұ ерде тұралар. Сақ районның мемуриетінде бұл меселлер ақта білелер, оларны қысмен чесмеге де азырлар. Шымды енді кой газнен темин етлігі бойынша Қырымның яқарлық ве энергетика назерлігіне ресми рижа yoladылар. Абаданлаштырылу бойынша ерлешмейлі проекті зілді. Мескен коммуналь хожалық назірлігі йонелешінде де программамыз бар. Дурақ павильонлары сатын алынуы да планлаштырылды. Бұ ішнен районның ресурслар меркезі оғраша. Ағымда кесененің бірінші кварталында олар керек олған ерлерде тұрайжақлар. Егер сіз ағыр вазиеттен шықмаға чаре тапмасаңыз, венді чоқ бір ерге мұражат етіп нәтиже көрмеген олсаңыз, бізге языңыз ве телефон ашыңыз. Телефон номерамызны ве электрон адресімізні экранларыңызда көресіз. Ондан да башқа мұражатларыңызны іштимай ағларымыздаки сайфелерімізде беклейміз. Алиме Мустафаева, Севиля Меметова ве Аким Бекиров, Милет үшін Сақ районы. Қырымда аляда суық yollar тайғалақ. Яқынларда бізні насыл ава беклей. Студиямызден жанлы бағда София Джумерова. София, селям алейкум. Синоптиклерінің тахминлері насыл? Селям алейкум, Ленуза. Сонки заманларда ярымадада керчектен де авары реті пек суық, термометрлер sıfırдан ашағы түше, қар яға ве yollarda есе буз. Шумевзу ақында тafsilatlыча гидрометцентр мерkezінің мудир муавини Вероника Шенгелай айтып бережек. Қырым Жұмхуриетінің территориясында январь 18 күні суық фронталь ава кечті. О ярмаданың мерkezінде ведағларда қар яғмасының ве ава суығының себебі олды. Январьның 20-сінде, яни бүгін Қырымға башқа бір талық фронт кележек. Ве термометрлер sıfırдан юқары 5 градусқа қадар көтерілежек. Январь 21 күні ава баяғы қызажақ, ама ақшамға яқын суық фронт кележек. Ве нәтижеде яғанақлар яғы башлайжақ. Термометрлер sıfırдан ашағы 3 дәрежеге түшежек. Январь 22-23 күнлері ава деңіші же олажақ. Базыда қар яға біле. Ава арареті кенеде sıfırдан ашағы 3 ве 8 дәрежеге түшежек. Күнду sıfırдан ашағы 2 ве sıfırдан юқары 3 дәрежеге етежек. Yollarda тайғалақ олажақ. Кележек афтада ава арареті сық деңішежек. Күндуз ава sıfırға яқын олажақ, арада сырада қар яғажақ. Буз yollarda да қалажақ. Мен белесем, чүнкі қар яқмасы ве аязлар бұна ярдым етежек. Шымдыки даңқада бұл менде олған малюмат, студия. Сағыл София, біз ісе девам етеміз. Қырымда тібби инфраструктураның модернизациясы девам ете. Идаре программасының амелге кечірілуі ерде бірінші тібби ярдымны елде етмеге имканлар ача. Ахмеджет районында 2014 сенеден сон 50-ден зияде фельдшер эбанай ноқтасы құрылды. Бөлелерден бірі кичкене койынде açılды ве енді бұ афта бірінші хасталарны қабыл етіп башлажақ. Кичкене көйінде фельдшер банай ноқтасы идаре мақсадлы программасы черчевесінде құрылды. Программаға көре Қырымның тиби мөсеслері федераль стандартларға еткізілмек керек. Ишлерге яқын 16 миллион рубле масраф етілді. Көйлі әліге вақытынша ярдым көстермек керек. Профилактик бақывлар кечірілмелі. Бұ ерде олар бір ерге кетмейіп. Фельдшер көстерген тибби қызметлеріні елде ете білежеклер. Фельдшер банай ноқтасында бірінші тибби ярдым көстерілігі үшін кереклі шей бар. Емде эбанай оданы ве ашылама кабинеті. Эвелка ноқта мескен евнің бинасында ерлешеді. Афсуски, бұ ода нормативлерге уйғын дегіледі. Шунын үшін ФАП ноқтасыны құрмаға аджет пейда олды. Кичкене адлы кой район хастаханесінден ұзақ ерлеше. Шунын үшін әліге ярдым көстермек мақсады иле, мұнда ФАП құрылмасы пек кескін турайыды. Бұ ерде шей яны дүлбер донатма яп яны çalışmak үшін кереклі шей бар.
Кичкене көйінде тіби хизметлеріні құланмаға істегенлер чоқ көйде 2 бинден зияде адам яшай. Бізден тибиджімізні алдылар, осыра бұзға көчіп кетті. Енді қартларға анда еті бармақ ағыр. Бізге дейгер бақшаға весиқа керек олса, тапанда бармақ керек. Енді есемінді алажамыз. Ахмеджет районда енді 50-ден зияде фельдшері банай ноқтасы açıldı. 2022 сене да 19 ФАП açılması назарға алынды. Эльмаса Блакимова, Тарас Брезицкий, Эрвин Миралиев, Милет үшін Ахмеджет района. Яңы елда бірінші гала-концерт Қырым-Татар академик музыкалы драма театрында кечті. Мевзуның девамы София Аджумерованың левқасында. Қырым-Татар академик музыкалы драма театрында премьера көстереле. Бұл сефер сейірджілер үшін мерақлы концерт азырланды. Программа бізім Қырым-Татар артистерімізінің чықышларындан ибарет. Ершей бұл даққаларда башлана. Бірінші даққалардан сон башлап мели нағмелер сейірджілеріні байрам мұйтыне далдыралар. Қырым-Татар музыкасы ғайрет бағышлай оркестрде топланғанларының кейфіні көтере. Санада Асан Билялов, Шефика Татарисова, Сервер Кадиров ве башқалары. Ижраджылар гала-концертке айлар девамында азырландылар. Репетицияларда исрарлық иле чалыштылар. Азырлану семерели шекелде кечті. Сейірджілер пек миннетдар, хошнут ве фаал. Эм муймы есе бойле мухлислеріміз олғанлары. Концерт пек яқшы кечті. Артистлер, менім зенадашларым юксек севиеде азырландылар. Шей вақыт олғаны кыбы, жан юректен ижра етіле. Нотада, сөзде артистлер батанға бе ос ішіне сепгісіні ифаде етелер. Семерлі азырлық бірден көруне эпос әрекетлер ерлі ерінде. Ижра етувде юксек севиеде. Эсас мақсат сейірджілерге илхам бермек ве милли медениетіміз мұйтыне далмақтыр. Бұл концерт азырланған яны ел кечті. Біздің қалқымыз сағынды, бекіміште концерт бақмаға. Onun için біздің театрымыз әзірледі бұл концерт. Да, біздің спектакліміз olacak. Собака на сене. Herkesini davet etemiz bu spektaklге. Улемеселен. Валиды Велиляева театрге сық келе, чүнкі ана тілімізні ве музыкамызны ділемеге севе. Мне очень понравилось. Театр тамир етілген сон мұндаки интерьерні пек бегендім. Қырым-Татар медениетімізні танытқан яш артистлеріміз де қувандырдылар. Әмде тек бізі медениетімізні дегілді. Дегер халқларының медениетіні де көстерділер. Тедбір кечірілівінде эпидемияға қаршы чарелер эпосы бақылды. София Джумерова, Алим Сейдалиев, Милет үшін. Бұл нұқтада екінлейім бізіле олыңыз.